Kublai pi baro kini kilong ki khubor bam tagasngi. U President ka Voice of the People's Party VPP but MLA ka Nongkram constituency ba Ardent mela basa yomon hende ka si balang ula rai ban bteng ka jing sha thngan tat hadu ba ka sarkar kan pinmi ya ka jing pentip notification bala thau ka expert committee ban bishar biang ya ka state reservation policy. Ya kanila pentip da u General Secretary ka VPP u Dr. Ricky Singkon hadin balawai ka jingelang jong ka Committee on Reservation Roster but Reservation Policy bala create da ka Menteri ka tunan lau kong amprinding do. Uba adan ula pendaru dala di kini ka ju ka rai syaki pat ba hadin ka jing oktian ya ka e ka bami na ka jingelang jong ka committee kisang san perthai ka biatai halor ka Reservation Roster but Reservation Policy. Kani ka committee ka lavai ban pha ega jing terwasha ka sarkar jilla bagan thau ka expert committee ne ka committee ki start ki jan ki ban shong bishar thamai ka state reservation policy habakran shikilat pathai kubor uba Dr. Ricky Singkon ulayathu ba ka jingelang ka committee kala menjuri ka jing ai jingmut jong ka VPP ban thau no da ka expert committee ban bishar nya ya ka reservation policy. U Dr. Ricky Singkon ulo ong ila ban ong ba ka jingelang jong ka committee kalong ka pasaiso namar ka sarkar kala menjur ban thau da ka expert committee kumbala dawa ka VPP hindai uba adan unyai beteng ka jing shat ngan tat hadu ba ka sarkar kan pinmi ya ka jing pentip notification bala thau ka expert committee ban bishar biang ya ka reservation policy. U Dr. Ricky Singkon ulaya thuru ba ka jingelang baro kiseng san perthai ki badan ka committee kila menjur da ka we kasur bantho sya ka sarkar banthau da ka expert committee ha ka jingdon lang ki start an bar ki constitutional experts ban bishar ka reservation policy ulai ong ya thuru ba ka jingelang ka committee kala btharu ya ki nongyalam sengsan perthai ban pha ki jing ai jingmun ha po ka khasan trik ujil liu bar halor ka jing pentrai kam ya ka roster system bar halor ka reservation policy. Badhadin kene ka committee kan sa syong biang ka jingelang ban perkhat kumno banya shakmat. Yagi party baro hakalega siyo menta. Nesloban yetro epi bagen ka jinge kren ka jinge taj robon. Nesloban ai khubrei pi dan dipata ki balong ka bor bakrshani. Aku pemilala ekapan yang sekarang halau kinongin. Yakapan dawa naga sarkar bagadonkan ban review ya ke reservation policy. Balai bin Islam ban naga teru namar kita syukur kita keren kelan. Kata kita sisa. Karena kalian kami liang ya sarkar berdonkan ban review ya reservation policy komno banyak kumpa liang berdonkan ban bathung baka expert committee ban review ya kani ka reservation policy ban small ban ya thro iti ya kati smokler ban ketika komiti jom ki political party kalau tulang mentan kalau shen ya ka way karai berkata karai kaman banon sada sarkar banthong da ka expert committee ban review ya ka reservation policy sesisian kas kami ke komiti kepengiat tunjuk tentang agar komiti kalau syem jaga kabar bang on jaga sarkar bahkan thong da ke expert committee kapan pek bang kmi lani bang review ya ke reservation policy bahkan tahi ke jinjot kami Ekanya ke kubur ke bas motomat Kabadin dan kendai pelikisi jom kadingya unti gedami ngelayapan ket jenusa
Tekungta kami ada kubur kawan slow tenak kami dan ya kawan pun slow syafri ki fatwa kita don hanya lembah kelat pathai kubur dekei ki badan sa nasi fat ai president ai jam ya sige balik langsung tu dan mereka semua tu nak langsung sarang bagi nang ji kelala ban convince hagani ke all party meeting badan kan ban review kami resolution policy semua tu nak apa kata komiti apakah sarkar kautung kalau shimre garai ban thor shira sarkar ban thau ya kata ke expert committee ban review ya kene ke reception policy yelo jok jendro ingin pakai ban hon yelo jok tambang ingin pakai ban hon sedang mana kata kau nalene ke jangan kumbu nalam jong kene ke party kumbang lakran shah lembang yo daga jito kabashai bata sarkar can constitute yagani expert committee to review yagani reservation policy ngana pak sange yagani yeno pala aban tawaf yagani ke jiki ke jiki और सुतो matagasi ngan baharu usaha besar ngan pendet kendai televisi harga syak je balasai ngan rum syakasi ke syiko tekesong harga ke sarkar laga tua bagai ke program ke agitation jika put no kita akan pensat bang penkoi hangi akan notification. Dekat haru kata kapor. Kapan negara yang jika ke parti, yang setolak, yang serihai sih dari jinjau. Jadi hanya semua tu, biasa selesai, hendak kerja dengan jinjau. Boleh oleh tua, bawa lagi banyak satu wanisi. Nganagi oleh kapor, bahkan undang dulu bawa lapan kita, yang kapor kerja kerja. Oh tumu beliau hadir kendai tili kismi kismoto, kendai kerja itu, tapi semua ibu beliau berapa, banyak kumi, banyak kerja keren. But banyak kejadian yang kejadian dari. Sanjipun ni suatu syai. Ni suatu syai nak jisim jong kapor hak jetai. Balarande nak bor jong piu patba. Lesi yang nama ban poi. Siapa yang thong bagi poi mata. Badai kini, kalau ia tempau, house yang arho hari sang ia revolution ia adalah tadi. Yang revolution itu macam jiki patba kabaklai, ban pentoro, lalu ban pendek, ya kari bagi kerja pendiri itu. Tahan nama kata kata bakal ini kan klai. Penseluruh bakal ini jilek tempat kut, tak halu. Ba iyo priang ya ke jingko kabashai la ke sarkar ba ke constitute ya ke expert committee ban review nanti ban pek kena ban penhamai pa ya ke resolution policy ngat tolong bandang syaksikan nama rai nuru kesni ke bang priang ya ke jing ya keren la ke party ya ke rai juga party bangan sang ya ke indefinite hunger strike
Bana balarai ngalarai. Bangan numpaye tak halu. Bagasoka akan berkongu dan review ia akan reservation policy. Ngam perhat tamang kumno berkot kekian gaza. Ngam perhat ke banjai. Tamang ngam dei balik pasi uba syare. Namar kabit kapian jampi dipata.